He is a parliamentarian. We expect him to do some lobbying in New Delhi. Narangi wangang mo da Delhi da ina sibaw Home Minister wari sanagre sitawre. Some paperwork is going on between the MP of the state and the Ministry of Home. Guy na tawpagi stage ama uning maneba. Aray upang deva. Only and only CSO mayam na argue to ba documenting data sindo adudo ina nainareba potse. Aduna even Rabi Mongi wasunate. Tomorrow, if the state government conducts a workshop or a seminar, since I said, "Nehayraga, ako na nainari po to sum nainali ragadi, madui tongzaba mangzaba kem leke tongzaba kem leke ba, sineba. Ay wakanda high court ako ye kano to bar gi chinawsing learned sing dasu ako na nangay putopa document data day hen na additional data ambo pangamuhin kalibay. Only argument oy na pangamdaw malewa. Aduna aday do nainara po matamda ako na karangang uduga nuay birum dabdi yay. But people expectations a member of parliament a different never. Some sort of Mawandigi Akoina Tagi document me am JFD was so either Unamuni and Kale. Monday Akoju Unawamak Pandozo Parliament Naxalakoda, Akoi representation, the Thai Parliament Putopu, Atumatuna Manga Putopome am the Horawa Tare. Tobi Boko. But Sigi Nrc Togi Pesaka talk about some head to the Jangamani Pesase. Head to Putopangam Draga Akoina. Head to put up one day, Nakoi Kautozi, Saita, Changni, I couldn't have do legal proceedings at the Kanakangam. Akoi Bagi, Chinausina, Lanetsina, Masi, Matangzida, Shibo later, Nina, Akoi legally upon the Changi, high decision Zekari Lode. Natragarangi, Mark Yawing, Eduda, Audi, Halanet Mamna, Shibo states, Changino, Sito, Natragasito, I have a low degree. So I had a question of Chong Laiva. Whether Narangi seminar it was organized to question the CSOs or ako na tawag education may ako ito lang document may amdugi re-verify ito we process ama chata rahira natraga ako yi lady ba ako yi miyam na hawi ba ihog se sensitized to birakanda government da right way da through parliament through member of parliament or through the local kaya tare government state government pursue to bigi tactics se chumna chalaga ako yi matam CSO may am na mangi matam se mangan bida intellectuals in now take over to be as a big question never. Similar. Then Adun Matumda Mula is in a 1935 key Nasagi instrument of accession. Shiga 1947 was a more confused at level. 1947 Matunda say government of India X she's confused much at level. So I go. She's Akoyam Yam clearly has a gaba. Akoyi Manipuri Miyamna 1947 Indian Independence Act si tawaran masi tawamatam thabo mamatamda akoi ningdam magale horaba kunaine any MP any individual any lalo bosu oisano any khulai paiba anybody India government so oisano bako 1947 gi matungda 49 merger bause akoi independent nation amoina layami abse sidi akoi yamina bam sange fake news so is conflicting oiba statement macha ai kakna tese yam thola kini article ko paper ka idam am thola kini so I desu kidan conflicting oiba jaga nuai ta wahai tare miyam da ko akoi da nuai jadaba akoi gi athogo mayam ma thawai ta graba then akoi na ngasi laiba census ki adagi NRC gi conflict sida mitop khandok pa na haiba kanda article 371C 1970 so ida porakpa sigi matungda lakpa stage mayam 1950 gi schedule type order siguma mayam adagi akoi gi kano se akoi gi LR lakiba sigi mayam sigi mamang da leramba 1947 Manipur Constitution Act se sidaida akoi gi state ki malai structure sida kota nungta kaim leram da bazaga se mangan basi ya da bazaga amane ba koina all party ga ipsa ga akoi gi siglai organization 14 organization je silit to iba ipsa jine case Kangleipak Student Association je punna case to kanda census ki matang jida case ngasai gi court ki contempt am mo se Supreme Court ho ta lai ri ba akoi ne case to ga si iri ba mayam duna khangbra ba makha da iri mayam do khangbra ba hana phadanam da tabi go ba Shanta kanano Bimol kanano Yamba kanano Khaidemani kanano ngangdring da munnam ta tabiyo ba akoina aran bele madi tamoina hosi soya to maina akoi ju sek do kaneba akoina soibe jaga do koi soire ai ni kedo ba hayo do no but collective responsibility amale meba 2015 dagina akoi 2011 da census to 2021 so da muka macha irang hoge to meba census to dai da ko delimitation lak tore na 21 da Corona lagi aku ni ambil tunggi mana ba. Si collectively praja su yang lali ni ba ko. Praja aku ni wajabi molda. Ada ki MP kanoda. Ada ki aku parliament lengak ta. NB Rensing da. Or kemsan nengang isi di mana leader wei bene.
ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏ ꯆꯧꯀꯤꯗ ꯐꯝꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜꯗꯣ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯇꯥ ꯀꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯋꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ RTIꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒ 마토에 란그럽네. Nobody directed I use tamoduso ajerido. Masigi makada farenoina document ki data se akoina tawbana te aduna koi knowledge laite arebnina. Where did the expenditure go? Geze to kanana thui. Thui ba gangu da mu new RTI torum drise ke you know akoi talla to khibraba. La is la Tarum Sarat Chandra the only person responsible to bring out the truth. I issue responsibility later. Waibu nang isu laitro tamo isu laitro ado tadi si akoi na yeng isi kaino kanda akoi myam gi responsibility je elected leader na khara hen na pui aduga CSO na khara mung pui akoi gi marakta collective effort amane basi se aduna aina je haijani se 1951 gi paisa kai thoki ba khotok pase akoi through court of law ko through constitutional provision changma ma changeba Sigi pesa se kanana kai thoi no kana heta chaki whether si pesa se lama ga hangibra handabra whatever thidokom change si thidok na if time allows akoi gi manipur gi government na pursue bajan to biradi manipur da NRC tawni haiba gi gazette se moina thon mangam ta di NRC tawri manung da census to withheld tam gadam ne ba aduna census to withheld tam gita di delimitation to automatically withheld ta eba sigi potsi mayam na khangbi oba CSO na pami ji sineba pursue di kanan to godam no akoi na chalaga prime minister hairu yaro eba ojabi molna honorable MP Rai Sabagi na honorable Arthur na honorable chief minister magi cabinet na pursue to godam ne moina to do bai ne ba nyom chum to na jam ne ba akoi na haise 1951 gi se kari gumba by chance if like traba thipang re mang record ke whatever moi kumeng kala je ba punishable hoi doi ne ba court of law da maram di gazette natraga administrative report yawo mamnina adugi punishment pi the meeting dudi siram mane ba aduna government ga khoi ga negotiable room ma la ne ba MP na haya ne ba khoi da natraga praja da hai doi ni narang hai bu mai na praja da hai doi ni 1951 je leitre if leitaba ta ga di 1952 ki voter card sira 55 ki voter sira tawraga link to di kari kai as a praja da akoi di no ai ro ba akoi di 1961 gi ILP gi jo akoi 51 claim to mani government na 61 na to gi bani wari bu ko akoi site gi di foreigner khandok gi any method any formula puthor pada if it is beneficial to the people of the state 1951 gi mamang da leramba akoi samna ayda aina am toina haise 1950 gi schedule tribe order se anira umrak amend to gi bisida anoba tribe changak pasing je either mogoi je akoina indigenous edi original manipuri natraga akoina citizen ne haiba yaba matam da lakhibra natra laktabra je khando hog da yaro eba maru maram hoy kanda bengali election do uredana 97 lakhs Tamu Shanta Nahakpam tamu se hoji akoi thoiba issue si matana mayam hoji issue oriba koi ojabi mola haiba koi NRC gi matanga haiba da gi amu koi supplement oina haiba tare madu chitana da hoba wal hobo singi mayam da conflict thoiba gyan tana driba singse awat pachi thobo se tamu Shanta na su siwali haiba gi koi conflict thok matam sida mayam na su madu lali na traga summi haiba gi tongan ba koi point of view da su mayam na su arano mong da haiga dra na traga koi gyan ta da ba hadi chamam na haiba tare Praja singa su ko chamam na ba ozana hai sina chunggadori bra na traga oza Shanta na hai sina chunggadori hai bagi chamam na ji poi masi fatta borom de na ta issue di chamana hai batare pukhale ba issue chamana mayam khana do photo khana na ba khoi public ta expose to ba khona ba ne ha ta masi mayam su khoi tongan thong ma pham su khoi khana ri hai batare na si gi matang na do oza bimona hai ri ba matang siga aduga ai tamo Shanta na Maduda mu reply bibiriba wal horiba chithana da horiba compliment supplement haba tare mu bibiri siga mayam nu chik uriba khoi complete asoi basi khoi mayam uriba point of view je ozana hai je chumdara oza Shanta hai je chumdori haiba gi tong point of view um sum leire mu si hang out tam comment tham bini hoi ai sai te ko yam clear da padan dam jage ko han da ozabi molzi ma member of parliament ko ma ga ga manavya de I am just a layman Madi logi authority ma mai makota pairi bako aduga ani subuda aina haisani ngese mamonda approach toram dawa CSO leiramoi census ki matangda
ko ma ngasi pai ba data mayam je tangkhai ma di CSO da gi phangbo rang ni even a khoi na ba da ma da aina thagale ba che myam do we have already submitted to him ko fair delimitation ki committee im lei ba koi 14 CSO gi ko aduna tawga mi ma di palaro ge ma na Delhi da lei ba maram wa kan da parliament da masi matang je pukat pi wa na koi na ma da submit to ba paper lei ba ma da paper wa koi le GFT su nam do ma le kan ba ta mo ji ten do su na ram ga ne ba adu mo while he talk magna wa sinang pa matam da di everything as per his finding when ang eva was ko de CSO mayam na kari pami I want to smile la ami I na mo de smile hai detailed conversation ma did he try to convince the people ko MP na activist olag da de bera le ba akhoi na mo de expect to jaga am le ko akhoi gi sigi aham da sigi kano se RTI gi question se ngasai gi mag na am to ina pal le ho gi sigi Sarachandra Sharma na to iba RTI sidi name the authority which prepared the National Register of Citizen Haibane, 1951, referred to Section 2B of the CCC Haibane. Whether the copy of National Register of Citizen 51 is available with the Home Department or any other department of the government of Manipur and Kumang Manager. See, answer Hamba Kumaze, Home Department, Mana Kumaze, see Mathata Lazy Paravake related to the National Register of Citizen 1951 and to say that Home Department does not maintain the record Haibane. Home record to maintain the Haibane. The records of census and the same is maintained by Directorate of Census Operation Manipur Haibane. Cheko. Sinero Kumaze, Home Department census like Teno Kumakdeva. Similarly, Anizuda, amok si Directorate of Census Operation, Ministry of Home Gaina Thazara Government of India, Ministry of Home Affairs, Directorate of Census Operation Manipur ze, Sida Kumaisi di amok Manipur gi Census Operation Huze Ozana Haibi Buduniko, Mana Kumaisi amok. This office is not aware about the authority which prepared the National Register of Citizen 1951 I have never. Adu di kanane prepare to mino adu question do mana as an MP. Not Tidokta Brava. Attain the Tidokta Gantaiva. Attain the Tidokta accept of Yava. But he is a member of parliament. Home Ministry, the Maimana, the lady neighbor, Delhi the go. Some general categories who should have written a letter, Aquina cinema parliament law, I'm not there. Hence, the information sought for is not available with this office happening. Highway information, the code available, not available happening. Census one not prepared, Nrc take a my idea. See, as per the document, Kakana so revised our young view of go. I know English and Budi Kakana and Mana Hena Chumde never go. Similarly, I will be a queen expected is a kind of Monda as an MP. Even the government of Manipur Sune, Moisu Samana Monda, confusing angle the Puraga Miyangi position, Zemona clear cut Pubidreva. I will queen expect is as an honorable MP, Mahamana Nankomatamda. I the level legally I shivo try to it. Go. Nasi lanet me am pambiri sing sina so makataba sigi RTI sing sigi response later to go to gazette to di paisa ka to go to ka hai me am lo yauri aru tadi kana account head to paisa do thagi record am di le withdraw kana account head to paisa thabno paisa am ka to da di head am di pm mo withdraw kana num sina ngane paisa se natra adu gi head to thidok mi na bada lanet me am na mateng pa ga akhoi se legally kamai chat pa ya ge natraga politically natraga constitutionally do ai yenga ge ko CSO me am do convince to ga akhoi se kadai wai da to sige na pu se ai ba do hai de bida ai gi personal angle da ai na activist wai na ai gi jaga do da ai na everything ai na hai se na loi loi ra na hai me mo da hai ra ga de ado da kitang akhoi da conflict zone am la ai ba maram di we have approached him, we have submitted memos to him. Honorable Sabha MP su piba. A 30 Thibang the PDA way. Yam say na the go. Whether he was acting, I think is a call. Whether the Honorable MP was acting on his own way or he was acting for the people of the state, I have a question I ever do today. Similar go. Then, secondly, Hazichu. NRC to the option any Kagawa or Anzu Yabiri, Loma clearly Amana state Namagi style the Tozava. Sigi style the Tozava is the Manipur population, Manipur State Population Commission, the Eastern Bengal Printer, to Tawaga. I give me conducts of DI for inner convening of Deomazo. Namdeko, Karazumiko. I want to see Pochito Gaita the state government should take the liability. Go. If NRC do Kayumba Setara Matam Changdo Wetade, either a new bill may be passed. Come in the action low tare.
aduma lo tare natragana ngasai MSPC je Manipur State Population Commission ji manungda some amendment togera kanum togera assembly to tare baduma adai duda mu state ki role lai adu state su madu togdabida confusing oiba state mayam manga ga koi lady bu jiksu idai togdoba constitutional workshop ma togse haibdo koi welcome togidune ba khane se ai dune ba koi every party invite to biro congress su kai su legal mayam loi to biro regi bar ki fraternity invite to biro high court ki bar invite to biro khane se ba koi ju supreme court lo mayam ma wai sana ga lei bani legal notice ma ju thag ni RGI da censorship timing am chate haina ko adu mawang ki contempt of court mayam loi da date 15 da madu notification gi keno se loi dui ne ba similar secondly assembly resolution any resolution passed to je club ki resolution gum ne ba assembly resolution je kem tak san de ba assembly resolution je passed hoga governor ra thar kanda SN logo da na te ba assembly resolution is supposed to be taken over by the cabinet adu cabinet the government of India ra pursue to udam na to akoi Manipur gi dama NRC si conduct hoge na to NRIC si conduct hoge hai ga di hoi linkage kai ka du de akoi myam yana ba jaga da ozabi mol hai ko yaning ba jaga su yauri ba just presentation dugi kitang post da ba mong do sai self style yam women bagi ko na argue to ko ne ba yam seng na da ko yaning ba jaga yaw dam te yauri ba aduga NRC na to NRC je to ga ta di India government na gazette ama thoga hoji Assam gi gazette tu kam kana thoi ai second round da puja ke ko gazette loi pu lai ne ko aduga Assam state ki gazette na kam kan thoi state government na mana tribunal du di akoi na khanje doi ne ba akoi gi lamgi favor ji da chana na ba akoi na ujing nei na ga do se NRC to se di lo yana re ba wai bo ko ado sigi Delhi da gi pursue to ga da ba gazette thon ba ji da ozabi mol na kari role lo bi gra ge ba in collaboration with the state government ko let us not act like a any koi activist ai ma khena bang le ozabi mol ga he is a parliamentarian we expect him to do some lobbying in New Delhi narangi wangang mu da Delhi da ina siba home minister wai sanagre si togre some paperwork is going on between the MP of the state and the Ministry of Home ga ina tawpagi stage ma uning maneba ara ido upang deba only and only CSO mayam na argue to ba documents data sindo adudo ina naina reba potse aduna even Rabi Mongi wasunate tomorrow if the state government conducts a workshop or a seminar sensation ne hairaga akoina nainari poto sum naina leraga di madui tongjaba mangjaba kem leite tongjaba kem leite ba sineba ai wakhanda high court akoi gi kano to su bar gi chinau jing learned sing da su akoina nangai puthokpa document data dai hena additional data ambo phangam wen kal lebai only argument oina phangam do ma leba aduna adai do nei na ko matam da akoina khara ngangu duga nuai birum da di yai but people expectation je member of parliament the different neba some sort of mawandagi akoina thagi ba document me am JFD wai jo soidna unam ne kale mandi akoi jo unam mak phangdo jo parliament naksalak pada akoi representation di thai ba parliament putopiu adu matoina mang na puthoko me am do ko haraw ya tare tobi ko but sigi NRC to gi bagi pesa kai to ki ba some het tadi changa mane ba si pesa je hetu puthopangam draga akoina hetu puthopangam dre na koi kaw tho je sahi ta changni ai kun changni ai du legal proceeding chala kana khangadam ne akoi gi bagi chinau singna learned singna masi matang sida sibau le rabni na akoi legally chapom ni changi haiba decision je kari laude natraga ngarang gi ma yawring ai du da adu de akoi halane me amna sibau gi stage changbiro si tawro natraga si tawra se haiba laudri ga gino so ai the question am chong laeba whether ngarang gi seminar si it was organized to question the CSOs or akoina tawriba education me am akoi de leiba document me am dugi re-verify to we process ama chata raira natraga akoi gi leiriba akoi miyam na horiba ihose sensitize to birakanda government da right way da through parliament through member of parliament or through the local government state government pursue to bigi tactics se chumna chalaga akoi gi matam CSO me am na mangi matam se mangan de bida intellectuals na take over to biri ra has a big question neba sibla then adu matung da mulai sine kai no 1935 ki ngasai gi instrument of accession je siga 1947 ngai amu confuse le ba sida 1947 matung da akoi 35 ki government of India act adu yo se government of India act se si siga confuse ama chatle ba swai da ko si su akoi adum yam clearly hai jage ba akoi gi Manipur gi miyam na 1947 da Indian Independence Act si tawaran masi tawama tam thabo matam da akoi ning tam magale horaba khunai ne any MP any
individual any lalo bosu oisano any khulai paiba anybody India government su oisano ko 1947 gi matungda 49 merger bause akoi independent nation amoina leram ya bise sidi akoi yamina bum sange fake news so is conflicting oiba statement ma chai ai kakna te se yam thola kini article ko paper da kai da yam thola kini so is kitang conflicting oiba jaga nuai ta wai ta re miyam da ko akoi da nuai jado ba akoi gi athogo mayam ma thawai ta graba then akoi na ngasi laiba census ki adagi NRC ki conflict sida mitop khandok pa na haiba kanda article 371C 1970 soida porakpa sigi matungda lakpa stage mayam 1950 ki schedule tribe order siguma mayam adagi akoi ki kano se akoi ki MLR LR lakhiba sigi mayam sigi mamang da leramba 1947 Manipur Constitution Act se sidaida akoi ki state ki malai structure sida kota nungta kaim leram da bajaga se mangan busi ya da bajaga amane ba koina maram ding asi akoi ki kuki gi lairiba propaganda se sigi manungda ngarang su agreement tongna da yaure idune ba akoi si ching mayam se Manipur gi ningtho gi makutta leram de ai ba si proof to ba ba poche Manipur Constitution Act se amane ba 1947 matungda adu da clearly yaure ne ba mi mayam vote kare ne so ai jaga sida akoina respected honorable MP ai tare ko mawonda thamba expectation khara as a very much learned genuine oza then highly qualified atai mayam dagi khwaidagi bu qualified oramani ada ida akoida kitang kayani disapprove oiba jaga khara yawi ai tare adui potu ne aduna Manipur le ba CSO mayam sina oza sing dagi hena hai sin yam nate akoin tamjani se Manipur ko ngasai gi aina hajaba Manipur State Population Commission se semba kanda kakao ju yawi rambe ai heavy intellectual mayam no komjal laga all party karigram am to ganda si sema ibne wari boko aduna any intellectual ai wegera mi wegera aina su CSO se undermine to wedamne aina any CSO undermine any activist aina undermine to yade mamdi magi jaga da magi point da magi understanding na pot present to jarak paneba but akoina yamna environment ama learning atagi environment ama sagal laba mafamda akoi mayamna collect tawraga akoi mayamna puriba iyaw amagi matangda akoina puthokpa document du da madugi sanctity and purity and ko document do laina to ga laite na mari yena ringai du da document do puthokna ba formula duna sumaina tawsi then adugi matungda document ji laita ba taragati miyam hukna CSO mayam je convince tawraga lane mayam na convince tawbira khana bam change ai ba room da chattabida si laitragadi si tawdamne na decision lo di yaro yam ni akoi haise swai jaga sing ngai jage थागतजरी तमो यामना मरिक चुम वफमनि नम थमजे आई अनिसुब तोंगान बा पाउनसु फोंदोक बिग्रे अमदि ओजा देप्तनसु फोंदोक बिग्रे अरोइबसिदि अखोइगी होजिकसि मैमनसु अजुम साइदगी अखोइ हाइद्रनसु लाई ओपोजिशन अमदि रूलिंग मानदब तारगसु लाउंगरिबा खोलाव ओजा बिमुन लाउरिबा अमदि तौ शांतना लौबिबसि सोलुशन यम खक्तनि अदु मसि पब्लिक सि कमाइना अखोइगी वखनजि चममनरिबसि ज्ञान तानामिनबा अमदि खंगदबसिंग सजेशन तौनब मतमदा आई खक्तना खंगगा हाइबगी वन वॉइस नतब पब्लिक की सजेशन तौ आई हाइबगी वॉइस से थमिनिंग वफम से मतुंग तारपदसु मसिंगबसे कमाइना पब्लिक न ज्ञान चमनरिबसे चमनमदबसे कमाइना थमिनिंग तौ अरोय बोइना जगे हमदा को ऑपोजिशन रूलिंग आइबदो अदु आइबी रो आई कमेंट गी मीना तेबो को ओके कोदी CSO ने को CSO आइसे होजिक आई कमेंट में हम मखा दे इदि में हम नते लोय पाएबो मखा दा को कमेंट में हम दो लोय पाएबो Santa ka masak tazi adu tazi ana tazi mam iri usi live ta ko mam yeng jano ko live ta iri ai am clear ka kwa ma hai ge ba 2015 da kanai government pale 2015 da congress pale ko 2015 da to ba RTI ne ba ko 2015 da to ba RTI ni response 24/9/2015 da reply am la as per the document adui matungda 12/10/2015 da reply ama mukala eba ko adui matungda CSO su yauna akoi lon tungreba ko si ya biyo ba adu 2001 da ko togiba census to 2011 da all party ga IPSA ga akoi yusik laiba organization 14 organization je silit toiba IPSA jine case Kangleipak Student Association je punna case to kanda census ki matang jida case ngasai ge court ki contempt am music se Supreme Court ho ta lai ri ba akoi ne case to ga si iriba mayam duna khangbra ba makha da iriba mayam do khangbra ba hana phadam da tabi go ba Shanta kanano Bimol kanano
iyamba kanano khaidemani kanano ngangdri ngai da mun nam ta tabiyo ba akoina aran bele ramadi tamoina hojik soi hai dumaina akoi ju sek dokane ba akoina soi be jaga da koi soi re ai ni kedo ba hai de no but collective responsibility am le me ba 2015 dagina akoi 2011 da census to 2021 soi da muka macha macha irang hoge to me ba census to dai da ko delimitation lak tore na 21 da corona lai ge khoi myam lo tum gi ne ba si collectively praja su yong la le ne ba ko akoi na ojabi molda adagi mp kanoda adagi akoi parliament lengak ta en biren sing da or khemchan na ngang sidi moina leader oi bene aina moi choki du pham madi mayam na aingon ngang biram kadam ne ko aingon ngang biram kadam ne ado ai di mayam gi akoi na tawisina mayam gi vocal do as per the document and data collected mongoda question do wai wane why to ba ba thobok to kari maram gi tokdri no and hangma ka tane base ko swai la ga ne ko sile ko ngasai gi RTI response chahi ta manga taraga mathoi lan gram ne nobody directed ai usi tamodu so ai jeri do masigi makada phare noina document gi data se akoina tawbana te duna koi knowledge leite arebani na where did the expenditure go geze to kana na thoi thoi ba gangu da mu new RTI torum dri se kai no akoi talla to khibra ba la is la tawam sarat chandra the only person responsible to bring out the truth ai is responsibility leitro waibu nang isu leitro tamo isu leitro ado ta di si akoi na yeng isi kaino kanda akoi myam gi responsibility je elected leader na khara hen na pui aduga CSO na khara mung pui akoi gi marakta collective effort amane basi se aduna aina je haijani se 1951 gi paisa kai thoki ba khotok pose akoi through court of law ko through constitutional provision changma ma changeba sigi paisa se kana na kai thoi no kana heta chaki whether si paisa se la ma ga han gi bra han da bra whatever thidokom change si thidok na if time allows akoi gi manipur gi government na pursue bajan to bi redi manipur da NRC tawni hai gi gazette che moina thon mangam ta di NRC tawri manung da census to withheld tam kadam ne ba aduna census to withheld tam gita di delimitation do automatically withheld ta ba sigi pochi mayam na khangbi oba CSO na pami ji sine ba pursue di kanan to godam no akoina chalaga prime minister hairu yar ba ojabi molna honorable MP Rai Sabagi na honorable Atharna honorable chief minister magi cabinet na pursue to godam ne moina to do ne ba nyom chum to na jam ne ba akoina hai se 1951 gi se kari gumba by chance if like traba thipang re mang record kre whatever moi kumeng kala je ba punishable hoi doi ne ba court of law da maram di gazette natraga administrative report yaw mamni na adugi punishment pi the meeting du siram mane ba aduna government ga khoi ga negotiable room ma la ne ba MP na haya ne ba khoi da natraga praja da hai doi ni narang hai bu mai na praja da hai doi ni 1951 je leitre if leitaba ta ga di 1952 की voter card sira 55 की voter sira तौरगा link तो उधर दी करी काय है जे प्रजाना अकोई दी no आये हुए बा अकोई दी 1961 की ILP की जो कोई 51 claim तो मने गवर्नमेंट ने 61 ने तो की बनी वही बुको अकोई इस साइट की दी foreigner खंडोक पगी any method any formula पुथोर पदा if it is beneficial to the people of the state 1951 की ममांग दल लेरंबा अकोई समना है दा अइने हम तोइना है जे 1950 की शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से अनीरा अहुमरक एमेंड तो की बिसिदा अनोब ट्राइब चंगक पसिंग जे इधर मोगोई जे अकोइना इंडिजिनस एडी ओरिजिनल मणिपुरी नत्रगा अकोइना सिटीजन ने हाइबे याबा मतम द लाखिब्रा नत्र लाक्तब्रा जे खंडो होग द दिया रोएबा मारू मारम होय कांदा बंगाली इलेक्शन दो होयदना 97 lakhs मीरो क्या यामे हो ऐसा यार कखलगा ममता बनर्जी वोट पोरी ने बा को मोई की मतुंग ना आई आई जे बीजेपी ना कखले आम नते ऐसा यार ब्लेम तो सले ने बा अदुना अखोई येसु नेक्स्ट इलेक्शन की ममांग दा एनी मेथड से जगा सेंसस से विडेल तमन दवा देवा इफ दे कंडक्ट इट और नॉट when conduct होगा अखोई NRC की प्रोविजन से सिनेगदी NRC लोइद्रिबो सेंसस विडेल तम तारे अदुना अखोई डिलिमिटेशन विडेल ता दोइने स्वाई जगह सिदा technically oza singa member of parliament singa government singa understanding am daka weba si understanding je laita bida aina si thiure aina du tawre hai taragadi CSO ki site ki aina hire tragasu aina gidang tamdabagi aina khara haire yam se na da ko amana sum ha kaneba adugi jaga du ne ai thamning se ko aduna
collaborative effort ni yamna qualify oi ba mi amana yamna intellectual oi ba mi amana praja gi leiriba ihul do khangdana wangang ta khoi chief minister je wangang da mache soi bagi khoi ma ta haine khoi biplap man mam yok sale ga na tripura ge ma leitro biplap na wai ko ma man mam yok sale ga ma ito sa do ma mu ta da ga na khoi su ma ta sum khanari ni government si da na te ba se aduna khoi ne expect to go jaga du bau mp mo be honor do ngak piu intellectual oi bagi honor do ngak piu नियम चुमना कन्विंस तो बिरो बार की मी में आम लीडर में आम लर्नेड में आम फमिंग है दुदा false message सब पे आप मोंग दा हाईवे कनो हाई जब नहीं दा कोई आए देखो अदु कब तक नहीं दा चलम्बा मदी